Bl-espedizzjonijiet tiegħu madwar id-dinja, il-Ġermaniż Heiko Blair mhux biss skopra mijiet ta' speċi differenti ta' ħut li llum jiddominaw l-akkwarji madwar id-dinja, iżda wkoll ikkontribwixxa biex grazzi għal dan il-passatemp dawn il-ħut ma ntilfux għal dejjem. Fl-aħħar jiem grazzi għall-għaqda tad-dilettanti tal-akkwarji, Blair irritorna f'pajjiżna għat-tieni darba wara żjara oħra 6 snin ilu. Jgħid li baqa' impressjonat bl-interess u bl-avvanzi li saru. I was already surprised how many people you have in this island which love nature and which love the aquarium hobby and do probably more than in most other countries. Jisħaq li biex insalvaw lil din id-dinja, iktar tfal għandhom jiġu mħajra jaqbdu passatempi simili għal dak ta' trobbija tal-ħut biex jibdew japprezzaw aktar dak li għandna. I travel all over the world and the destruction of this planet is terrible, really terrible, especially freshwater habitats. Blair, illum il-ġurnata għandu 73 sena, iżda minkejja dan għadu jdur id-dinja bl-espedizzjonijiet minn tiegħu u taħdidiet madwar id-dinja kollha dwar l-esperjenzi u s-sejbiet tiegħu. Even if I can only contribute a single drop in these oceans we have, I'm happy and proud that I can communicate also to people on this small island about the nature, show them things they have never seen before, and I will show them what is happening to this planet, and I show also beautiful new fish they have never seen before. Matul ħajtu, Blair għamel xejn inqas minn 950 espedizzjoni f'217 il-pajjiż differenti u skopra aktar minn 7,000 speċi ġdida jew speċi li kienu ntesew u reġgħu ġew skoperti mill-ġdid. Fl-istess waqt sal-ħadd li ġej fl-Isptar Monte Carmeli, l-għaqda tad-dilettanti tal-akkwarji qed tesebixxi numru kbir ta' ħut u akkwarji bħala parti mill-wirja annwali tagħha. Fost dawn, wieħed isib ukoll speċi li kienu skoperti mill-istess Blair fl-aħħar snin.